شادمانی ہمیں کہ نادرہ ہوا ہمیشہ پوچھتا باز مسئلہ جیڑا پیدا بھی اور بلے قدرت دات کی نعمت امرائی قدرت انسان تدبر ہم داتا خیال فکر کرنے کے سوچے کہ صلاحیت اسن چلائی کی داتا کہ مردم فکر کروں وہ تی بارہ فکر کا وہ تی صحت بارہ وہ تی جان بارہ یہ حوالہ ہم اللہ تعالیٰ ہم انسان ایک اختیاری داتا ہمیں ہاتھ رہا مگوشہ لوٹیں کہ انسان یہ نعمت قدرہ بکا او تی حقل و دانش حوالہ تدبر بکا او تی جان سلامتی حوالہ خیال بکا شردر ہم تی مراکشہ دو مہمان لوٹائیں تھا میں اولی مہمان ہیں ڈاکٹر شیر افغان رئیسانی وجہ وشت کے مراکشہ ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر مدام مراکشہ کہتے ہیں دیوانہ اسپیشلسٹ ہیں پبلک ہیلتھ اور ماشاء اللہ یہ مزن جہد جان سلامتی حوالہ اور یہ مگیشن جو سپورٹس کریں میں دومی مہمان ڈاکٹر عامر بخش لانگو ڈاکٹر سر وشت کے مراکشہ ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہیں میدا و جگر یا گیسٹرنٹرالوجی کشنتے اور یہ مگیشن جو سپورٹس کریں رمضان مبارک ماہ مناسبت میدا و جگر مسئلہ ہم باز بتو کریں گیس بتو کر لاب ورگ حوالہ ما ڈاکٹر بخش گیشن جو سپورٹس کریں بندہ تھا ڈاکٹر شیر ابگم تین مگر ہوئے جان سلامتی حوالہ سرپدی دنیا ہے تو کا بعض مردم آئیے خیر کہوں بلے مزن آبادی جان سلامتی مان نیاری آئی خیالداری نہ کہا یہ فکرہ نہیں یا بیمار بھی ہوتے علاجہ نہ کہاں یا تندرست ہیں آئی قدرہ نہ کہاں اور یہ معاملات اچھے وٹ گندے وہ وانندے مردوں ہوں بری بری تو گندے کہ بے خبر بے پرواہ ہاں تو یہ بابت اچھی زیوشے زیادان چوشیں کہ ایشتا کلنج مزنی فیکٹر کے کہت آکیت ایجوکیشن تعلیم مئی کسنا ملک تا تعلیم شرح باز کم ہے جی تارتا مردم تعلیم حاصل کند شعور پیدا کرنا گش پدا سما کبیت کہ منب پہلا ضروری چین ہر انسان ہوتی زندگی تا یک پرائیورٹی لسٹ جوڑے کن جی کہ منب کل زیادہ ضروری چین منی زندگی ہے کسے پیسہ ہے لید کسے عزت ہے لید کسے صحت ہے لید تا عموماً نارملی باید کلنچ اول ماں کیست واتی کلنچ اول ارتام کے چاہ علم واتی پہلا ما علم ہیلتھ واتی صحت کہ صحت است جان است تو جان است تو مئی جان ہے ماں کلنچ آخری پرائرٹیش تکم کلنچ پہلا مئی دومی مکر جنجال بازن کہ ماں صحت کبھی سوچ نہ کنو من ارچکا دیتا گان واتی آس پاس واتی سنگتم واتی زندگی سم کہ بیماری کیست آخیر رسی گڑا ماں ڈاکٹر جو کنو کسانے زکام بھی کسانے بیماری بھی ماں کسا ماٹے ماں سمٹمسن کمپلیٹلی اگنور کنو ماں سو آئین سرپدہ نہ کنم کہ چھ بیتا چھ وجہیں ہمیشہ مئی اپروچ چین کہ آخیر کی رسی آخیر واللہ ماروم ڈاکٹر نگا اور میں ایک معاشرہ ہے تو بعض ایک نیگیٹو ایک چائے جوڑ بھی تھا ایک سوچ جوڑ بھی تھا کہ ڈاکٹر پیشنٹ خراب کرنے گا کلنس پہلے تو ماں خراب کرنے کو مریض چون خراب کرنے کو ماں پیشنٹ ہے ڈاکٹر ہے روا کے ٹائم ڈیلے کرنے کو جی مارا دومی میں کبڈے کار استن زندگی ہوتی کہ ماں گوشوں کہ بس ایک وار بھی صحت تنچے ایک کار بیت روت دھرے ملک تو چونے نرتم کے ڈیولپڈ کنٹریز انت اوتی تا آئین یک الگ حساب ہے آئین کرتم پیٹس ان جانور کیا پالند اگر آئین جانور ہے کہ صحتم یا بیہیویئرم کم چینج ہے کہ یک روچم دومی روچ رہا ڈاکٹر نشانہ دیا تو میں یہ چین ماں دا آخر کنم رو ماں کیسنا سمپل زکام یا کینسر جوڑا کرم ڈاکٹر نہیں کرو تو ماں وتی اے معاشرہ اے بیہیویئر چینج کرنے خاطر ہمارا میسو بعض مزنین مقدارم اویئرنیس درکار ہے جی اویئرنیس سیشنز حکومت ذمہ واری ہیں ایشم کمیونٹی پارٹیسپیشن بعض ضروری ہیں کہ عوام وقت ایشے تک پارٹیسپیٹ کنت مئی کسنا معاشرہ تا ظاہر ہے کہ پڑھا لکھے مخلوق بعض کم ان تا پڑھا لکھے مخلوق اس طرح ذمہ واری جوڑا بھی کہ ارتام کے الٹریٹن مئی معاشرہ تا آن کسنا اویئر کنن صحت بارہ کسانی چونکہ بیماری ہیں ہر بیماری تو زکامش چون بچے نہ کنے یخش ہوتا رہ چون بچے نے مختلف وائرس انتان چھوتا رہ چون بچے نے 10 شودہ کے عمل چوکے شروع بھی 10 شودہ کے عمل بعض مزنین پریونٹیو میئر ہیں مزنین بیماری داری تو کلن مزنین عمل میں کلن پہلا ان کہ ول پاور چینج کرنا گئے بیہیویئر اگر ول پاور من است میں ہوتی صحت چینج کرنا صحت ہوتی ترجیح دیان ایجوکیشن حاصل کرنا تو ایک کل چیز کس نے سٹیپ بائی سٹیپ چینج ابھی وقتاً تو فورین چینج جنہیں نے چینج کارگم کم سے کم نینوں میں کوئی 100 سال پدوں صدی پورا پد جی مطلب گیشن جس کریں ڈاکٹر صاحب لازم شرف داران چکے ڈاکٹر شیر افغان رئیسانی ہمیں گپائیں کہ بعض معاملات استان فیکٹر عوامل بعض ہیں کہ حوالہ بلے باعث ہیں کہ قدرت دات کی صحت تھے کہ ماں یہ جان سلامتی بھی کریں کہ
इसी वास्ता मैच वड़ा समझौता मकान एच वड़ा उतरा कोताही मकान और ये वाला हर चीज़ की भी दस्ता भी बेकनी होती सेहत वाला होती चुक्का सेहत भी होती मासफिस बा या लोग मर्दम बा और ये वाला मावती तरजीहत बेकनी बाज़ बीमारी नादराई ख्यालदारी या वती सेहत ख्याल खनागा आ बीमारियाँ च रखक भी ये वती वसी कार है इसी तो गरीबी मर्द में हूँ को तो कम होती वर्दन वाला वती एक्सरसाइज वाला वती लाइफ स्टाइल तो का चेंजिंग वाला बाज़ नादराइयाँ च रख के तो कम और बाद माई बाबता फिक्रमंद में और ख्यालदारी वगैरह डॉक्टर अनिल बख्श माशाल्लाह तई सब्जेक्ट हम गेस्टो तो कायम और मैदा जगह है और रमज़ान मुबारक के पाके माँ ई माए मुनासिबता का माँ बेचारें के सहूरा मर्दम वरन चीज़ी और पता दराजी मुद्दती बाद मतलब दराज टाइम या बाद अफ्तारी भी थी वो अफ्तारी के बाद पता समोसा देखे पेप्सी और पता नहीं चीची वर्क भी पता दरमियान घेप ही हमने इस थी तो इसे छूँ बैलेंस करे ज़रूर रुचगी वत आई तो क्या फ़लसफ़ा हंसते डाइटिंग वती हम सेहत वाला फ़ायदा हंसते भले पता ज़्यादा एक्सेस वर्क हम मुनियला ये बाबत की चीज़ें कब हाँ जी मैं माशरा था यह कमी मसला है गो कि रमज़ान होती आडोल इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लिखना है या मतलब तिब पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लिखना है नहीं तो इसी फ़ायदा है पर ही जोड़ भी है अल्लाह ताला तो रमज़ान बाराश के शियाजर मंदन है मतलब हमें के नए में चीज़ें और दिगा गमा सेहत हिसाब आ लिखना तो बाज़ में लेकिन मैं मिस मैनेजमेंट मैं चोशिंग की मैं बैलेंस नहीं कि माँ चिका वारों मैं नीड चिका है नहीं तवन चो गुश्ते माँ सहरी या पाद काऊँ तो बस माशुम बस मार आखिरी टाइम वरगी निशजरन तो माँ जिद्दक बो मबू हर चीज़ अस्नीन गे जगीन ला पे ने गूनी है पुर कनेगी और नहीं ठीक है ना पता था वो तो इसे गे एक मैदा या कैपेसिटी है ठीक है आ कैपेसिटी था कार कंती और कैपेसिटी भी ऐसी अगर मैदा फुल पुर कने पता आए आके हमारी मैदा था खुराक है हरकत है अमा हरकत अमा डलना भी पदा मैं मर्दुल छूँ कना के सैरी को नमाज छूँ तो बस वंत पदा वल्ला वाप कनो पदा घंटा दो सै हरकत आडोल पदा आडोल नबी थी खुराक अज़म नबी थी अमा मैदा था कफ्त है पदा शाम टेमा चोने की अर्च का अफ्तारी भी तो माशाल्लाह नहीं हर दस्तरखान अंशुइन का दा या कजूर एर कने के जाबी ने फमिक कपूर बकना ठीक है ना पदा हर चीज़ वर्ग और हर चीज़ में आयली जोड़ भी समोसा भी पकोड़ा भी या दिगा में हर चीज़ें फूड ये कुल तेल है ताबा अक्सर और फैटी चीज़ बा तो पता कि माँ कुल ना वरुम आखिरा तो बस समाएं के पदा माँ बस बैड ऐसा रखो पिदिच खुद ना करो तो मसला इशिंग की इसी मैनेज करेंगी ठीक है सहरी भी अमिक होती मकदार कि ग़िज़ाए मरदम भी कि अमिक की ज़रूरत थी अगर वो वानों के लिखोगे तो आयर तो अंदाज़ा है कि मैं ये चीज़ और आई शिता का कैलोरीज है ये मन एक एनर्जी मिली मनी कार चाहिए मन ऑफिस वाला या मनी कैलोरीज रिक्वायरमेंट कम है यक ज़मींदार है यक आडौले आए ज़्यादा ही तो आए उसी मुताबिक आवार थी ठीक है यक चुक्के होती हैं यक जिनी आदमें होती रिक्वायरमेंट है यक लेडी है प्रेगनेंट है होती जागार शीरदा तो आए होती रिक्वायरमेंट अंचो अफ्तारी टेमा भी अर्चिका कि मनी रिक्वायरमेंट है मनी एक तो हमारे मुताबिक वरान तो आ कुल्लाज बेहतर है शायद तो अगर माँ हमें तरीका वरुम तो इस मतलब है कि फ़िज़िकली अगर माँ इस्लामी तरीका और मेडिकल तरीका उती वरग एर कनो रमज़ाना तो सच्चे भी कि मैं वज़न कम भी ये सच मोटापा कम भी क्योंकि काफ़ी बीमारी यानी ये शर्त मात गुश्तक ठीक है ये सच अलावा शुगर लेवल कंट्रोल बा ये सच अलावा कि मैं हो नता ट्राइग्लिसराइड चर्बी मकदार यानी और कोलेस्ट्रोल और ऐसा नहीं पता वाला ऐसा या किसमें जवाने चर्बी या कि आई डेंसिटी प्रोटीन मागुशम आ रमज़ान आलता या रोज़ा आलता आ वद्दी और ख़राबें फैट या लो डेंसिटी प्रोटीन ये मकदार कम भी तो ये शाडोल नहीं अगर माँ इस शाडोल करूँ लेकिन मैं कुल चीज़ ऐसी मुखालिफ चल लगा जी बस जवान जी शब्दार मुश्किल कुछ आरो कहाँ चुके डॉक्टर अमीर बख्श लांगो साहब गप्पा तो कुदरत एक निज़ाम ही हस्ती हर चीज़ निज़ाम मुताबिक करो वर्दन वरा कम निज़ाम है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग बेड चुके इंग्लिश गुशन थे हर चीज़ ज़्यादती ख़राब है नू तुम आप के लाभ पुर करें तो लाजम मैदा गुंजाइशी आज़म करने के एक प्रोसेस ही हंसते हैं आओ या किस में मशीन नहीं आई हम चु गुंजाइश हंसते हैं और लाजो हमारा वर्गी लाभ शुद्धि बुद्धि मानुष वर्ग जैन धराब है भले कम कम टाइम दिया वो गैप कनक वरग आची गिष्ट शत्रु कम में वरग शर्र वरग
مطلب کہ وہاں کیا تو انرجی از طاقت ہستے ہمانے میں مردم دلگوش بھی تھا یہ والا بعد مردم اہلداری بکنم ڈاکٹر انو کے کورونا سلے نادرا یہ تالان بتا ہوا یہ سمی لہر ہم زور زیادہ آگاہ ہیں اور ویکسینیشن جنگائیں موتم زی میں یونیورسٹیات کا ویکسینیشن وطر کو تھا وہ تو مطلب وطم کو تھا تو بعض مردم تیار نے ویکسینیشن حالانکہ میڈیکل سائنس سے یہ دعائیں کہ یہ نادرائی بتگم وہ ہمیں وبائی نادرائی آہانی ہمیں ویکسینیشن ہم طرح محفوظ کو تھا اور مرچی مردوں میں مختلف رنگ دیا گئے تو یہ بابت چیزیں کچھ زائدان چوشن کہ تیسرا تھرڈ ویو کورونا ہے شما بھی گندہ کے ترکس پورا دنیا گندہ کے بعض خطرناک ہیں بعض لیتل ہیں ایسی چیز وجہاں یا کہ تیشم وائرس کے اس ٹائم اگوار میوٹیٹ اکنت میوٹیٹ مطلب ہم بدلاؤ کہتا ہے جینیٹک سیکوینس ہم تا سیکوینس ہم کئی بار کرتا ہم بدلاؤ آت کا کرتا ہم کہ یو کے ویریئنٹ ہیں برازیلین ویریئنٹ ہیں انڈین ویریئنٹ ہیں کلن میں یک چیز نظر آت کا کہ ایسے ٹرانسمیشن ہے کرتا ہم سپیڈ ات کسنا دوسرے گنا زیاد بھی تھا اول لگا کہ یک مردوں میں 4 مردوں میں چاہ کتت ویکسین انفیکٹ کتت اینما یک مردم 16 مردم انفیکٹ کرنے گن آج زیادہ تیز ٹائم ہم تا ایش وجہ سے بھی ہے کہ کورونا کیسز زیادہ بھی ہے کورونا کیسز کے زیادہ بھی ہے تا ظاہر نہ بریں کہ میں کہتا ہم ہیلتھ سیکٹر سر بوجھ زیادہ کائے گن مارا گومی کا کیپیسٹی نہیں کہ ماں کل مریضن یک ٹائم تا گندک کنم تا ایش خاطرہ کرتا ہم کہ پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹن آج یہ کرنا تھا ایک طریقہ ہے کہ سلو انفیکشن پہلیت اور آہستہ آہستہ مریض بھی آئیں اور آہستہ آہستہ ہاسپٹل ایڈمیشن بھی ہمارے صاحبوں کو بروانا بہت تو ایشا کرب کرنے کی خاطرہ کم کرنے کی خاطرہ ویکسین وائدے نہ لیں مئی معاشرہ چین مئی معاشرہ تا مخلوق میتھس سپرسٹیشیس قصہ کہانی سٹوریز ایشن سر بعض گوش اداریت یہ خالی من جاہلین عوام نگوشکان الٹریٹ نگوشکان پڑھا لکھا ہے طبقہ ون دے مردان چکنا ایون میں ڈاکٹرز مئی وتی ڈاکٹر اے ٹائم میں کنفیوژن کہ میں ویکسینیٹ کنینم کہ نہ کنینم حالانکہ آن سمائن کے لس مردوں ہاں مرد میں قصور چھین ہاں مردوں میں قصور چھین تا ایشم چوشن کے اوپینین الگ دماغ ایک سوچ الگ اے غلطے نہ برنین مائیں کمرہ تا 4 مردوں نے دو کو ماں سوچ الگ کنم لیکن حقیقت چین حقیقت خاطرہ سائنٹیفک ورلڈ ایک طریقہ ہے کشتا آگوشن ریسرچ تو ریسرچ کے اس نے کلنی سوچن نے کوارے گندیت آن کے اس نے اینالائز اکند والے ایک ریزلٹ کنکلیوڈ اکنتی کہ بھائی اے ابر صحیح ہے یعنی ریسرچ چے گوشید ریسرچ گوشید ویکسینیشن ٹھیک ہے ڈاکٹر گوشید ارتم کے چانت عام عوام ان آگوشی ویکسینیشن صحیح نہیں اور خاص کر میں پاکستان ہم خالی ہمیں رجحان ہیں باقی درین دنیا ہمیں کریں رجحان نہیں تنین ایشیا بر ایشین کی مخلوق گوشن کہ ویکسین کے است انسان if سائڈ افیکٹ دے گن تو یہ مچھے شک کہ ویکسین بے شک سائڈ افیکٹ دنت ویکسین لیکن اگر اما ویکسین کی طرح سائڈ افیکٹ دے گن 10% ان بیماری ہے اگر خدا نہ خواستہ واقعی کورونا بھی تھا تو کورونا آج 90 گنا زیادہ تر افیکٹ دنت تو ہم آج بہتر نہیں کہ مردم 10% افیکٹ سا برداشت کن اور وطارہ دیمین کایو کے بیماری سیف کن اور ڈاکٹر صاحب گپ تباشاد بھائی فون اب جانے کے السلام علیکم پی ٹی بوڑان وعلیکم السلام چونا وجہ جو روشہ جی وشت کے وجہ مرا کے شاد وشنام باتے ہو تی واجہ دو مہمانہ وشت پسند ڈاکتا چونا چونا وجہ جو روشتا وجہ سلامت کریں شو سلام کریں گے وجہ وعلیکم السلام اور منہ پدا جگہ حوالی جست کرنے کی ہے آگا تو ہمشی کے لاتی مردوں میں ایکسرسائز کا نا دبو جیسی پیش یعنی 2 گھنٹہ پیش 6 گھنٹہ پیش ایکسرسائز کا اور پدما گندہ نے یعنی ہما ٹف ایکسرسائز کرنا تھی نا یہ دانا ظاہر کے جس میں ہمارے پورا درکار تھے پتہ یہ ہمارا جو یعنی آپ پتہ ورا گل روٹین تو نہیں بھی زیادہ اور مشکل یہ چیز لاتی ڈاکٹر چیزوں مشکل چیز سخت ڈینجر ہے یہ کہ ہائی بی پی بھی ہے پتہ لو بی پی بھی ہے یہ ایل بی پی بھی وقت بھی نا تو ماں نگوشا رمضان ٹیم مرتبہ بطور سے نا بھلے ممکن ہے کہ وفات بھی بیت کا مرتبہ اگر لو بی پی بھی یہ ابر صحیح ہے نا مردم ایکسرسائز بکا یا مکان بس منا ہمیں جواب لوٹی جی بارک اللہ فیکم مشکوری ڈاکٹر صاحب پوچھتے سوالا نمان سوالا تو سر پوچھتے جی ہو ہمیں ابر گرگت کے مطلب ایکسرسائز اس پر بی پی ہائی ہے اب آئی بھی ہو تو ہائی بی مردم ایکسرسائز کند کے نہ کند یہ تو نارملی چاہے ایکسرسائز بہت ضروری ہے سر کہ اسنا معلوم بھی آئیڈینٹیفائی ہوتی کہ انسان اگر ایک نارمل لائف سٹائل ہم یا ایک نارمل گیٹ ہم زندگی کو واضح ہوئی نا 2 کیسنے پوائنٹس ہیں یک کی طرف خوراک کا کیلورک انٹیک ہمیں کہہ لو یہ کہ تی ضرورت زیادہ نہ بھی
اور دومی طرح ریگولر ایکسرسائز کنو ین ایکسرسائز بعض ضروری ہیں بے شک ایکسرسائز تی ہارٹ ریٹ ودے نیت ارتا میں کہ ما دل دھڑکنے رفتار گوشم آ ودے نہیں لیکن بی پی نہ ودے نیت بی پی ایکسرسائز بی پی نہ ودے نیت ہارٹ ریٹ ودے نیت یار دک ٹیکنیکل الگ ہیں چیئنت جی تا ایکسرسائز انتہائی ضروری ہے بی پی اگر ارتام کیا چکا کے بلڈ پریشر ہے مریضنت مودی برات میسج دے گا لوٹان کہ آن ڈاکٹر کلنچ پہلا میں مشورہ دن کہ واک کن ایکسرسائز کن وتی کیلوریک انٹیک وتی ایکسرسائز مطابق برابر ہے اگر میں کیلوریک انٹیک زیادہ ہے اور میں ایکسرسائز کم ہے تو لاپ میں ودیت ٹرائیگلیسرائڈ چونکہ ڈاکٹر صاحب گوشت کے فیٹ سا ودنت چربی میں ودیت زنڈویم دومی صد بیماری لگنت ہائپر ٹینشن ڈائبٹیز ہارٹ اٹیک سٹروک کل چیز بھی کرنت تو آئی خاطر اگر ایکسرسائز شما گوشت کہ ایکسرسائز ہے کوئی سائیڈ افیکٹ اصل نہیں جی چونکہ ویکسین ہے ایکسرسائز سائیڈ افیکٹ نہیں بس بس جی شرف در چونکہ ایکسرسائز لازم یہ فائدہ باز ہمیں کماش پیری مردم بتوں پیش زمانہ کا کار کو تھا محنت کو تھا وہاں عمر کچھ کسا زیادہ بوتا مطلب مروچی زمانے کا مردم آسودگی نشتہ گاڑی تو کا یا لوگا نشتہ کار نہ کا بعض انچے ظالبولا جنے آدم کیا گشم نوکر داشتہ لوگ کارن کنا ما آپا دست نہ جنے فخریہ گشم آپ دست نہ جنے بھلے مقصد یہ نہیں کہ آپ دست نہ جنے بھلے تی جسمانی اس ورزش بوگا نہیں اچ تی جس ورک کرنے گا نہیں تو اسے نقصان چیزوں زیادہ بلڈ پریشر شوگر لیکن نادر ڈاکٹر جی گشت سرپتہ ہی بابتا گشم تو یہ پہاڑے بندگی نہیں بلکہ اسے بعض نادرائیہ مطلب آ رہے بس انچے کارک تو لوگ تو کو تو کنے ایکسرسائز بھی یا لوگ کار ہوا بعد میں مہینہ ایشان کنک بھی ڈاکٹر مبیشن چونکہ میدہ والا گپے تو چیز سرپت بے کہ وردن چونے ورگ بھی تو خیال ہے کہ آ گیس مداحیوں جو بیلنس ورگ بھی بعض مردم فطری طورا مطلب قدرتی گیس ہستے نا انجے مردم ہستا کہ آہانی الگ میڈیسن ذریعہ علاج بھی یا وہ ورگ اسٹائل چینج بھی کرنا یہ بابت چیزی ہوشی ورگ تو بیسکلی کلا چیز بہترین کہ سادہ غذا بھی نہیں سادہ غذا چاہیے سادہ غذا سبزی بھی بیت کا گوشت بھی بیت کا یہ چلاوا میں دال اور چیزیں ہستا فرض کا اگر گوشت چیزیں ورگ ہیں پتہ ایش بیت کے فیٹ میں بھی ایش فیٹ مقدار کم بھی اور وائٹ میٹ مطلب ایش اب میں مچھلی چکن کہتے ایش زیادہ استعمال بھی بنسبت ریڈ میٹ کہ ٹوئے نہ گوشت دو ایشانی گوشت فیٹی ہیں گوشت ٹھیک ہے سبزی ارچی ہے بیت تو روسٹڈ یا فرائی فارما میں بیت مطلب ایشی سالن جوڑ بیت ٹھیک ہے ایشا ڈولے اور اس کے علاوہ ارچی ہے کہ دال ارچی انت آبی زنڈے سورس انت انرجی ہے تو آبی استعمال کرنا چیزیں چی ہمیشہ کیا گیس وغیرہ کرنا لیکن ار مردم جدا ہے فرض کا کسی ارا لوبیا ہیں چولے ہیں یار دیگا یا جو دال ہے گیس کا یک دیگا مردم یار بالکل نہ کہیں شاہ کسی ار گوشی کی مانا شیر چاچ تکلیف بھی دیگا مردم گوشی من نہ کہ ار مردم میں جتا ہے ناگا یک مردم میں محسوس کن کہ آئی رک چیز یا خوراک آج تکلیف بھی ہے گئن تو آوتی بیسٹ ان ڈاکٹر ہوتے ہیں وقت ہمیں چیزاں بند کا اگر پاسبل نہیں تو مقدار ہے کم کر تاکہ یہ تکلیف کم بھی تو اور یار دوائی اگر مقدار گرے گئے تو دوائی مقدار کم گرے بھی تو یہ ہوتی خوراک کا وطا ڈول کنت ڈاکٹر چونکہ وشورا کی مردوں تو کا زیادہ ہیں میں خاص کر بلوچ ہیں تو کا گوشت کوری زیادہ ہیں مانوشا گوشت یہ وٹاما نستے ہیں